Hello, teman-teman. Daddy, could you show me too? Sure, I'm gonna give you the small one, okay? But this one is too heavy. Hari ini kita akan nge-vlog lagi. Kita akan mengkat. But we're not gonna cut the small one. Sure ya. Kita akan karena seminggu lagi bakal Halloween di Kanada. Hi! Hi! Can you carry this one? Kita akan mengukir buat jadi Halloween. Pumpkin. Halloween pumpkin, hantu-hantuan. Okay, let me bring this inside there. Watch out. It's too heavy. You can bring the small one if you want. But we're not gonna cut those ones. Which one? The small one? No? Why? Why is there not? No? Okay. Oh, are you gonna cut the Satu. small ones? Mom, are you gonna cut the small ones? Dua lagi guys ya. What? Kita ini sebagai tradisi di anak kecil atau mengukir Halloween. So cold. Yeah. Careful. Oh, look at this strong man. Oh, show me your muscle. Oh, he carries two. With one hand. Oh. Over here, Gap. Kalian kita minum kopi. Hantu nomor 1. Oke, satu lagi guys. One more. Ini pumpkinnya besar sekali, Berarti teman-teman. kita nggak striking hari ini, Gloria. Enggak. Jadi guys, biasanya kita weekend itu Ibu Glory selalu striking dengan masakan yang super wah. Tapi kita banyak makan leftover yesterday, Glory ya. Because we celebrate Grandpa's birthday, so kita banyak makan lebih. Oke guys, alright. Jadi ini pumpkinnya di sini. Oke dok. Oke, jadi teman-teman, isinya ini kan harus kita keluarkan dulu seednya atau biji-bijiannya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita harus gambar dulu ininya. Kita harus gambar dulu apa namanya. Nanti kalau pas kita motongnya itu jadi biar nggak terlalu susah atau ada guidance-nya. Kira-kira apa ya di dalam isinya? Ya, kuaci-kuaci. Jadi nanti isinya itu biji-bijian di dalam bakalan Ya. kita buat jadi kuaci-kuaci. 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 Ya, jadi makanya itu harus saling sambil ngegosip. There you go, here you go. Wuhu. Ya, waduh. Oh, kuaci-kuaci. Jadi ini sampah nih guys. Ini sampah. Jadi kita harus bersihkan. Can I see inside tulang? Ya. Nah, ini. Jadi di dalam nih. Nah, oke, jadi kita harus keluarkan semua di isinya nih. Jadi jangan bakalan jadi kuaci-kuaci nih. Kuaci-kuaci. Ternyata isinya di dalam itu nggak penuh. Kirain Ya. penuh. This is marshmallow. No, Gabe. I'm talking about the top. So are we doing the same thing, the top? Just like... No. No, Gabe, that's for the shape, for the whole body, right? I'm talking about the top. Oh, no. Look at this. No, don't break it, okay? Yeah, did you want that into a flat top, a curving Yeah. top, or I'm talking just the top, though. That's fine. for all of them? Jadi ini dia guys, nanti ini dikeringin atau bisa digoreng. Ini yang I'll jadi, do a flat top. ini yang jadi kuaci-kuaci. Ya, ini kita makan, bam. Did you find yours, Gaps? This is mine. This one is yours? Okay. So Nike, Setelah dibersihkan, what's the shape you need for the top one, Gabe? Nike. Straight. Mine? Ya. Oke, jadi guys udah mulai bersih nih. Lihat nih. Oke. kenapa harus dibersihkan dalamnya tulang? Ya karena ini kan mau di carve nanti, jadi diukir dia di carve.
Nanti terus kalau malam-malam dia ditaruh lilin di dalam, terus ditutup lagi begini, tutup lagi begini dia. Kan? Mana tadi shape ini? Oh, is it like this? Ah, That's okay. See? Nanti ditutup lagi dia, terus nanti lilinnya itu di dalam. oh, cool. Ya, see? Nanti ditutup lagi dia kan. Terus nanti Oh, Gab. kalau malam dia nanti kelihatan. You have to Gabi, what are you draw doing, first, Gabi? You have to draw first. Don't do just weird stuff. Okay? Jadi This ini. is him. Okay. Okay guys. Jadi coba ditunjukkan ke sini tuh. Ini dia setelah Ya, dibersihkan jadi udah bersih isinya. dia ya. Daddy, can you draw this guy? Lihat nih, udah bersih guys. Tuh ada Ada satu dia tinggal di dalam. Oh, Oke? I draw this. Jadi teman-teman ini nih digambar sama anak saya. Ini what is this movie? They're ships. This is in X-wing because well, it's an X. TIE Fighter and the Millennial Falcon. Jadi kita bakalan mengkarp nih sekarang, mengukir nih. Jadi satu-satu harus kita ikutin. So let me do this one. So you want this one very detailed lagi? Yeah. It's just the lines. Just the line. Let me see. Woo! Jadi kita sekarang jadi tukang ukir sekarang. Jadi harus di dalamnya itu guys, harus kebuka lebar loh, karena kan kalau I dia don't see your knife on the other side. ya kalau dia rapat, nanti kalau dihidupin lilin malam hari nggak kelihatan dia, karena poinnya kan malam-malam harus dihidupin lilin di dalam. Jadi di dalam hidupin lilin, jadi kelihatan dia, jadi setan-setannya itu jadi keluar dia. Why is so hot today? What is that? Hey, open. Mary Poppins. Jadi teman-teman, ini hasilnya udah selesai. Ini di carb. Jadi sebentar ya. Nah, jadi ini nih. Jadi setelah di carb, nanti kita taruh lampu di dalam. Baru ini nanti kita masukin lampunya, kita tutup lagi. Karena ini biasanya kan dipasang di depan rumah kalau udah gelap. Jadi biar kelihatan dia kayak scary gitu. Tapi ini buat anak-anak. Oke guys, kita coba ya. Kita coba dia. Alright. Kita hidupin lampunya. Oh. What happened? There you go. Jadi, mari kita coba teman-teman. Ini. Tada. Oke, kita tutup, ready? Jadi begini dia. Jadi gimana? Cool nggak teman-teman? Jadi lampunya warna hijau. Jadi begini dia hasilnya setelah kita carb, diukir. Alright, there you go. Oke, jadi guys ini kita coba dulu ini ya setan-setannya. Jadi kita harus hidupin ini nih. Oke guys, wait lagi. Ready? Put it down, naik. Oh, no. Yes. Is it this way? No. Oh, it's very hard to find this. Yeah, there you go. Jadi begini dia guys. No. Yeah. So, jadi begini. Yo. Put the camera down, probably. Yeah. So, jadi Naki, are you happy Naki with this? It kind of looks like a face. you cover Naki because you're. Naki, watch out. Yeah. So, jadi begini nih hasilnya guys. Jadi bisa banyak kita ini apa namanya kita carb di samping kiri kanan. TIE Fighter, X-wing, and Millennial Falcon. So, jadi nanti so we're gonna put this one Naki in front of the house, right? Yeah. But I don't suggest turning on the lights too much because then we're gonna waste our lower battery, Oh right? no, that's okay. No, it's not to the people. So jadi begitu dia guys ya, hasil apa namanya ukiran kita atau hasil kerajinan tangan kita dengan mengukir pumpkin.
buah pumpkin. Jadi 7 hari lagi bakalan jadi apa namanya Halloween. Okay, with the light. Alright guys. So thank you very much. Thanks for watching. So stay tuned with Uncle Tang channel. Ciao.